Pemirsa Polres Jemberana ngelimbahkan Pilkada Jemberana sani aman tur damai warsane mangkin. Tios membeli bagang sarang partai-partai politik Polres Taler nyelehin pemargin media sosial saha memperilaksana tugas ring unggahan berpotensi konflik. Kapolres Jemberana AKBP Endang Tri Purwanto Mausang usaha ring sajoning raksa Pilkada Jemberana sone aman miwah damai peketandani mamblik bahkan sareng parpol ring Jemberana sadurung pendaftaran calon. Peketandani ngawigunayang galah sadurung pendaftaran tur penetapan calon sepisanan ngemit kasumekenan manggih pemilu sane aman tur damai. Ri sampun penetapan calon sampun sepatutnya nih samian bageng raksa netralitas. Lianan punika Polres Jemberana Taler metaki-taki ring kuentenan gangguan keamanan larapan ngelaksanayan patroli cyber. Tim Sayan Rajak ngelaksanayan monitor konten utawi akun sane ngelimbakang tulisan gambar utawi video inggian sane patut utawi hoax. Polres nureksain postingan sane sidang ngulgul katreptian kramani pet prade mamuruk pacang kaijan peringatan yening kantun mamuruk pacang kaijan parilaksana teges. Postingan sane rumasuk kategori skadi punika sidang ngewetuang konflik horizontal. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.